Tikat lang ko sir kuan. Inununan. Inununan nga kuan sir sa guksok. Wala, diri sir. Ha? Wala, Wala mo inununan sa guksok. You serious? Unsay bestseller niyo ma'am? Sa chicken sir, garlic parmesan, sweet spicy, and honey mustard sauce sir. Pwede take out ma'am no? Pwede take out? Yes sir. Sige ma'am. Usa ka kuan ma'am. Utan Bisaya ma'am. Tunay na per head sir, 13 lang patangi sir. Pila per head sir? 299. 299? Seafood sis no? Ay seafood, may pork, may chicken. Ah, 299 na lang. May seafood sir, may pork, may chicken. 299. ay kuan sir. Ay pasay. Sinog ba nga bulinaw sir? Wala sir. Sinog ba bulinaw wala? Sir. Swaki na may swaki. Wala po. Dayok sir, dayok. Sayan ng lambay. Yes sir. Salamat sir. Yes sir, sale na sir. Sale na ni. Din ha. Nagpila ni bingka ni ma'am? Yes sir, dito. Unsa na nga bingka ma'am? Bugas. Bugas na? Oh. Pinaliki na ma'am? Dili sir. Dili, no? Nang plain lang. Dili. Ordo na ba? Pero Ginahan ko itong wala na sila. Ginahan ko itong pinaliki ba? Oh. Sige, usa reliki ma'am. Oh. Ya, dako ba? Kami kina ma'am, bingka ga. Kanang dakog liki ba, usar ba? Damian ko na. Wala din mo katong pinaliki ma'am. Wala sir. Okay ma'am. Salamat ma'am. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Unsay bestseller niyo ma'am? Sa chicken sir, garlic parmesan, sweet spicy, and honey mustard sauce sir. Pwede take out ma'am no? Pwede na, take sir. out? Yes sir. Sige ma'am. Usa ka kuan ma'am. Utan Bisaya ma'am. Utan Bisaya. Kasi wala sir. Utan ba? Utan Bisaya. Namoy utan Bisaya? Ang narang garlic parmesan sir, sweet spicy, and honey mustard. Kuan ma'am, sinog ba nga bulinaw? Sinog ba nga Sorry, sir, wala bulinaw? tayo dana nga po. Wala sir. isa. Kuwan lang sir, chicken lang sir. Sige. Kasi tayo pork ribs. Sige, balik na ako na. Salamat. Oh, no, 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 no. For free na siya sir. Pwede take out sir no? Okay ra. Pwede ra take out? Pwede ra. Para lang ka sabi mo, take out. Take out lang ko sir kuan. Inununan. Inununan nga kuan sir sa guksok. Wala, diri sir. Ha? Wala sir. Wala mo inununan sa guksok. Sinog ba nga bulinaw sir? Namoy sinog ba nga bulinaw? Wala. Sige na isugbag sir. Out ako. Sige lang sir. Salamat sir ha. Sir, pwede mutan na sir. Dugay na ka nagtrabaho dito sir. Dawa na sir. Ha? Tataon na po. Pero di ka sa agri sir. Di na ka sa agri. Ali, Tinana. upad. Di kayo magpara ko upad kaya mo. Di kayo upad lang. Di na ka sa agri. Dadam, gagmap sila.
yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh. Danin, sir? Sir, unsay ko rin best seller rin. Ha? Best seller nyo. Bestseller? Oo. Sa may mga ramen. Mamay ko. Kuha lang ako sir. Nay, utang Bisaya sir. Wala. Kuhan, bulin na sinugba sir. Ha? Wala po. Kuha mo na mo. Japanese mo na mo, sir? Japanese day. So, kuhan sir. Sa ginamos na sir ba? Kuha day. Wala rin. Wow. Kuha day, sige sir. Angat sir. Oh, no, 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 no.